But they are bedding out, they are clothes are wet. No, only wet. Bedding itu kalau nok sana yang tu masih bed. Bisa di semua barenda itu bisa nok. Pak, kau belum pakai macam truk sih. Aku panggil jang pesi tu, hari itu. Aku panggil. Oh, ini Pak. Ini dia cuma boleh saya tu. Gorong sa pat kami. Okay. Here's just I want to give thanks, my gratitude to media person and who are visited the big officers from different places of village panchayat. I will not mention all the name. Especially this is my earnest request to the state government and RDC. Especially this school is in a remote area and it is very tough to run here in this place. But especially we think about education and we suffer from since last 5 years. But today it happened just last night, which in the backside, which behind. It is very sadful and I just feel sad, especially for the student. So just I want to request you who just help to this school to make construct a building so that the children can learn their education as soon as possible. So thank you. Just I on behalf of the school and committee wants to just give this gratitude to everyone. Thank you. Sir, mo je no kotor Bankundri phai na tang phai bufur phai mani moro kicha sabai sakai sana. Last night around 8:30 p.m. It's hit by cyclone. Bojara phai mani abo 8:30 p.m. चेरे रखे बाहर के काटी खाबो उस टाइम में तो हम लोग चेरे रो माइ जाय खनि हाइनो बिस्माव लोकोय दङ ओ टाइम आव रेस्ट खय वाटि फाइ खांगां पाइरो रिलिया ओंखै बर रुम जाजानि रुम ओंखै थिनो ओ टाइम जों बेक साइड नो पुतुहे खाइगाबो फ्रन्ट साइड के साइमालिया ओंखै खरांखै खनाखा के बाक्सा चेरे रो किरि से कापखा ओंखै कुदांनि हाइनो जों किजा जों बखा टरलिखा ओंखै just after वो 5-10 minutes बाद में हम लोग बाहर में आया उस टाइम में तो सब निकल गया उड़ के गया बसक मिनट फाइ गया बसक जरूरत है at least 10 minutes क्या वो कोनो दुख सागो दुख मंजक से रहो स्टूडेंट अभी तो लकीली कोई बच्चा को किसी को तो ऐसा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ इसीलिए ये बहुत अच्छा मौका है मतलब जो बहुत ब्लेसिंग है donc स्कूल में बोमों खाए ये वर्मावाट इंग्लिश एकेडमी पूरा बारी बसक बिसी बुफरन से मिचक मनी बसर ये 2017 से अभी 5 years कंप्लीट हो गया 6 years रनिंग में है ये बसक क्लास रहता हूँ क्लास 7 नर्सरी टू क्लास 7 ओके Last night, cyclone hit Wormavat English Academy. Totally take away the roof.
belakang hambai cini media person no ang Miya horono cini principal saya bana pun kema pare pare boka kosto nangka karan borok aso kosto kai cinta phai pung tung phai dema horo phai nang sung phai man dia hotroka bongni kosto ni jare cin bisingo cinta phone khamari tung tung taklai bai bisi buri cin cari rok nobodaya pasung itu gai abon khama pare belai kosto nangka bong nogrwngni buka belai duku nango gabai kena borok je sacrifice kai tongoni chung nugui mano tei chung chin jare rangno chung principal side chung jotor milewoi chin jare rangno chung kaham kena prungjak kuno hai ma hai jodi cyclone ba kuno ekta ma hai phikang gai chung chin jare rangno train khijak under the bed chuki tolar ro khali tongani gamia o khnaka jotor jare ro kap lai yakne borok chuki tolar khalai tongha amno borok ni jotor prongmani bisingtei borok guide khema bisingtei chung jotor palkai logrima bisingtei jare ro kuno komalia ekdi he chung chin cari rok kono dokumaya belai kopal kam tek dige ke chin school ni tabuk cari rok khanai bisija kolokma je covid-19 ngi chin cari roni lekha pora o je babe tempering klai ka je babe pressure klai ka abu belai kosto ane mui borok gone chaito goya khnai je bosor ni gap no borok fill up khana mangai belai kosto ni chaito bai dong chung chini je buskani holiday na bonda chung jara kom khai dinani ne wanchu kitong kintu tini je cyclone family bangai boni school lo barai damage mon bangai tabo bad dong chung school ni holiday dinani klaika ngai abono chung chini edija hapang hindi nini state government hindi jotno no oma hai kaisa chini society o chini samaso je education no mai ke bro khai yaknai ragli oi to pai bro state ten khai tong chini education ningo abono bangai chini edija hapang hindi state government hindi bro no specially je SDRF ba NDRF ni hite bro no kaisa relief diwai bo school no dakti recover khai dakti kari construct ni kaisa relief diwai bro dakti bo school no recover khai construction complete khemani dei amni bisti chin chari roni tebo kaham kai buskani pora lekha pora kun hampering ke ni bangai koimong tongnai ang ni ji sakbai thamia horo video sai bokok saka loge bo SDM no khema pretini pungono dakti no phaisok bi jini tosli daro joni jibo kokbai tham chin DM sai bokok salai chin procession jetone jibo kok salai amni bisti bhai kai boni school na dakti construction khaya knai toisa bhai ke chare no kaham kai pora wo ya prisari ban na chung chai tongnai o jaga chini param chini monitoring ni chini ujani local lok jotono fungaken phale ja kha jotono bukha dukjake kha khamjake no gabono chung government busu rinai brok je chokha rito chung sakbai tam chung jara guardian tongnai rokbo chung positively yak kaisa yak chung joto palbak sakai boni nok tang thani chung chwala yak nei mo school na dakti bai mana mo chung chai to bai belai kos nango tini chare rok bedding rok mon bisna rok jotono watiyo manjagi sioi thamikya chare ramia hopung tholai malai lia baksa kana kini borok thamikya gamai keno tabo boni ri chumrok jati no klang nai phaleyo ja ko mama ngo bosongni borok rok khai prong tu phai prai 100 ni sai upor student roda pori oi tung amni kaham result bo manai tung 5 bosor ani bangai chung jotono pal baksa ke chuba lai borok no bai ko bong school no pai man habo bong chu chate